umuntu wese yareba guriya mugabo makanika umuntu akabona atari uwo kubaho, yari agatera nk'ubwo ukuntu yavugaga. Revera arabivuze Jean Paul, n'ukuntu inje ahantu nazaga murebera cyane, nazaga numva amagambo avuga, ariko kandi nkamureba ageze mu nzu y'Imana asirimba. Bukeye bajabuka Yorodani. ubu nta katanyama nimwe niyo kuvuga amakuru. Hari abantu nigeze kubwira ibintu by'iwacu biri mu gusa n'igihe cya Gideyoni. Gideyoni Imana yaramubwiye ngo naje mu ntambara, akoranya 32,000. Imana iramubwira ngo abo bantu ni benshi, bagabanye. Ukuntu yafashe, ni murebe bano basore baraha. Hari abantu bakunze kuvuga ngo iyo tuba ruguru twese ngo baba baratinye, ngo iyi ni intambara y'agasuzuguro. Abarimwe Imana ihindura oni ya oni zifasha ibintu byose. Muribuka hariya mu Madegu abanyamibunda nabo muco hagati bamaze kuza, ndambwira abantu ngo ikintu kizambabaza, nazaga mbabwira ngo igihugu cyo tuzakibona, n'ubu ntangiye kuyibona, ariko nkababwira ngo nzambabazwa n'imanza z'amatongo zizobera hari. Nukuri ico kintu nico kizakimbabaza kuruta ibindi. Nzambabazwa no kuzobona abapasteri batonze imbere y'ubutegetsi ngo ko baraburana amatongo yabo n'amaparseri. Jewe nzambona dufite amaparseri ara ku Runundu, dufite yandi mu Mikarati, dufite yandi, ariko nabwiye abantu ngo jewe ico gihe bazoza baburana nzoje Nyagatete, ndebe imisozi itarageze. Sinzaja Irambo kwa Ruvugwa cyangwa handi, ndebe umusozi utarigeze uturwa, kandi ni impabura ngure nubake parcelle cyangwa nkodesha. Rugagaza yaravuze iriya brigade ya Minembwe yari yarazanye abasirikari 5,000. Birarenga. Noneho Satani zikora ibibi ariko igira ubwoba bwinshi cyane. Mwenga bareba muri kare akanogo ka Minembwe kugira ngo bazane uwo musenyi babusuke hariya. Ibyago, intambara, inzara, kwambara ubusa, kuba impunzi n'ibindi byose, nizo mvura, niyo mivu, niyo miyaga. Ariko ndagira ngo ni mu mwaka w'1905 nyuma y'intambara ya kabiri yo kwisi, muri zimwe mu nshingano zayo kwari ukurenganura abantu no kubazo. Abo bantu bose bahise baceceka batwima amatwi. Simbizi nimba hari ubundi bwoko kwisi bwahuye nako karengane. Kuva 2017 kugeza uno munsi nta mfashanyo n'imwe, yaba iy'imiti, yaba iy'ibyo kurya ku bantu basenyewe, yaba amahema yabo bazabashira abavanywe mu byabo, ntabyigeze bigira Umurenge. Ariko mbere yuko ngira ijambo mbabwira, naganiriye n'umugabo umwe ambwira ko muri 1969 abantu bahungutse, habaye ihuduma kuw'imiko mu Minembwe. Muri iyo huduma umusaza Manasi Sebakanura ahanura ibintu bisa n'ibi byabaye. Nyuma yaho abandi bakozi b'Imana Imana yaduhaye
abagabo Imana yagiye iha amaso yo kureba kure y'aho abantu bareba. Ibi bintu byose byatubayeho barabibonye, ariko Imana iza kuvuga ikintu kimwe, ivuga yuko tuzahura n'ibikomeye ariko ikaduha igihugu. Ikintu nshatse kubabwira mwebwe muteranye hano none, uretse no ku buzima bw'ubwoko no ku buzima bw'imirara yacu igize abanyamurenge no ku muryango wawe bwite, ikintu ugomba guhesha agaciro ni ugusenga Imana. Imana ikaguhishurira ijambo, ikakubwira ngo bizagenda gutya, nzagutunga gutya, uzabaho gutya. Kuko ijambo ry'Imana mu magambo abantu bashobora kuvuga amagambo agahinduka, ijambo ry'Imana niryo ryonyine ritazarihinduka. Iyo Imana iguhaye isezerano, mbere y'ibi tuvuga zizi ntwari zacu zapfuye, mbabwiye tumaze imyaka irenga 7 duhaturira, mbere yabyo Imana yavuze ijambo, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwizera umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ni ukuvuga uno munsi nimba ejo bundi mwarabonye hari umuntu nabajije, sinzi nimba ari ukuri, ariko yari yambwiye ngo iriya brigade ya Minembwe yari yarazanye abasirikari 5,000. Birarenga. Noneho Satani zikora ibibi ariko igira ubwoba bwinshi cyane. Mwenga bareba muri kariya kanogo ka Minembwe kugira ngo bazane uwo musenyi bawusuke hariya, ariko Imana, hari abantu nigeze kubwira ibintu by'iwacu biri mu gusa n'igihe cya Gideyoni. Gideyoni Imana yaramubwiye ngo naje mu ntambara, akoranya 32,000. Imana iramubwira ngo abo bantu ni benshi, bagabanye. Iramubwira ngo uburyo bagabanya, icambere baza bafite ubwoba basubireyo. Ubaze muri aba bantu 32,000 abafite ubwoba basubireyo, 22,000 ibihita bisubira yaho. Hasigara 10,000. Imana iramubwira ngo biracari byinshi. Nibwo yamuhaye ikintu cyo kuja kuruzi, aravuga tubapimire umuntu ubona mwesha amazi n'ibiganza umushiri iruhande, abaje abankimbwa nabo bashire iruhande. Barya baje by'amazi bose abasubizayo, asigarana ingabo 1,000 abantu 600. Atatu. Aravuga ngo jana nawe kandi uranesha. Rero rimwe na rimwe hari abantu nabwiye, ndababwira nti Imana ukuntu yafashe, ni murebe bano basore baraha. Hari abantu bakunze kuvuga ngo iyo tuba ruguru twese ngo baba baratinye, ngo iyi ni intambara y'agasuzuguro. Ariko kuba kwanyu hano Imana irabizi. Imana ngo izimenya iherezo mbere yitangira, yari ibizi pe. Kandi hano aho twatataniye mu mahanga twarwanye intambara ziteye ubwoba, twarwanye intambara z'amasengesho, twarwanye intambara zo kuniha
twarwanye intambara zo gutanga ubushobozi abarimwe Imana ihindura oni yawo nizifasha ibintu byose muribuka hariya mu madegu abanyamibunda nabo muco hagati bamaze kuza abasaza n'abana barwaye bwaki ni bande babafashije oni yabihoreye ni mwebwe udufaranga duke n'abari hanze yaraje tuba abanyagihugu turasubira tuba oni kuri ubwo rero tudatinze mu magambo hari igihe abantu bazaga bareba umuntu akabintwari bwaca yapfa bakavuga ngo ntiyari uwo kubaho umuntu wese yarebaga uriya mugabo makanika umuntu akabona atari uwo kubaho yari agatera nk'ubwo ukuntu yavugaga Revera arabivuze Jean Paul n'ukuntu inje ahantu nazaga murebera cyane nazaga numva amagambo avuga ariko kandi nkamureba ageze mu nzu y'Imana asirimba yari afite imbaraga ukabona umutima we waririmbye ukabona ubugingo bwe bwaririmbye ukabona umubiri we waririmbye ukabona intekerezo ze zaririmbye wamara kumureba ukavuga ngo Mana uyu mugabo bizagenda biti ariko ni gitangaza nabajije iby'urupfu rwe sinzi nimba ari amakuru y'ukuri umubiri we urasa n'uwashize kubera kiriya kintu bamuteye ariko nimba ari byo Peter mbigereranya na Musa ngo bahaye barangiza hakurya ya Yorodani Imana yahise imukura mu Banyesiraheli ngo imara kumukura mu Banyesiraheli kugira ngo Yoshua nawe aze kuza ubanza Abanyesiraheli bari kumusenga no kugira gute natwe Imana itwima umubiri w'amakanika neza byabaye kandi igitangaje bukeye bajabuka Yorodani ubu nta katanyama nimwe niyo kuvuga amakuru ko umunyamurenge wese ahava akagera sinizera ko hari umuntu wagize intekerezo ngo avuge ngo tumara abanyintu tumara abapfurero tumara ababembe tumare n'abandi bantu batwanga ico kintu nico gituma Imana yabaye mu ruhande rwacu nico gituma Imana yabaye mu ruhande rwacu ariko ico nagira ngo mbabaze reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Matayo turasoma abantu babiri kandi turaba tugiye no kurangiza karindwi no kuri 24 tugeze kuri 27 Matayo karindwi kandi umuntu wese wumva aya magambo yanje ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri ya nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini reka turangirize hano mu gitabo c'Abaroma igice cya mbere mu Baroma turasoma umurongo wa 16 n'uwa 17 reka dusome nimba mwahabonye 16 no kuri 17 igice cya mbere cyo mu Baroma erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko muri bwo ari namo gukiranuka
kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako kuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyuma y'aya magambo mvuze ndagira ngo soreze kuri ibyanditswe mu mwanya muto. Ijambo ry'Imana ritubwiye umunyabwenge n'umupfapfa, kandi uyu munyabwenge aya moko mubona ayaturwanya n'ayandi ataturwanya, abantu bose batuye ku isi hariho abantu babiri gusa, hari umupfapfa n'umunyabwenge. Mu mirimo yacu ya buri munsi, mu minsi yose yo kubaho k'umuntu, nagiye ndeba igihe duhungutse, ndeba abagabo bakuru twabonye n'abandi babakurikira ndatekereza pasiteri hano igihe duhungutse yari akiri umusore, sinzi uko yangana ariko yari akiri muto. Ariko abari imbere yiwe n'abandi basaza benshi n'abakecuru n'abagore n'abandi bose, abenshi ka 90% y'abantu bakuru bari hico gihe, hafi 90% bose ntibakiriho, kandi ntibishwe na mayimayi, ntibishwe n'ikindi kintu cyacyo cyose, ariko barashaje, abandi bararwara barapfa baragenda. Abasaza bose bari mu mihana baragenda, abakecuru bose bari mu mihana baragenda, abagabo bari bakuzeho nabo baragiye. Ubu natwe turaza inyuma, natwe dutangiye gusaza, hariho abandi bahaye babyiruka. Mu isi urebye nk'imurenge mu myaka 100 imihana yari yuzuye abantu ico gihe, bari abantu batoya baragiye bose. None ubu hariho izindi generation, ariko Imana ikatubwira naho ibyo ngibyo byabaye, hari icyo Imana iha agaciro. Imana niyo yaturemye kandi niyo yatugize abanyamurenge, ariko hari ikintu idashobora kumvikana naho natwe. Ni mu gihe twoshaka kubaho abanyamurenge tutizeye Imana, ni mu gihe twoshaka kuba abanyamurenge tutubaha iby'Imana yavuze. Niyo yaya magambo Yesu yavuze, ashaka gutandukanya abantu, si kuri twebwe gusa ariko n'amahanga yose. Abenshi muri mwe babaye hano, bamwe bagiye za Amerika n'i Burayi, abandi baje za Australia, abandi baracari hano. Ariko iyo ureba abantu bose baba bifuza ngo bajeyo, ariko kujayo nta kosa ririyo, ni byiza cyane 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 ko tudagifite iwacu, nubwo habonetse ubu ngubu, ariko urugamba ntirurashira. Ariko icyo Imana ireba, waba impunzi, waba uri mu gihugu, waba uri he, waba warageze ahantu ukabona amazu, ukabona amafaranga, ukabona amamodoka, ibyo ngibyo Imana niyo yabihaye abantu, ariko ibiha abantu cyane cyane kugira ngo bibe ibikoresho bidufasha gukorera Imana, kuko n'iby'igihe gito. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cyo guhishurirwa, kitwereka, kiratubwira ngo mbona ijuru risha n'isi nsha,
ngo kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byakuwe. Ndagira ngo mbabwire tuba abanyabwenge mu mishinga yacu yose dukora. Nimba dushaka amafaranga, nimba dushaka ibyubahiro, nimba dushaka amamodoka, nimba dushaka ibizuzuye mu isi, tubikoreshemo gukiranuka, kuko hariho umunsi aya mabanki yose mubona azohinduka ifu. Izi nzu nziza zose mubona ziri New York na za Dubai, hari umunsi zizoba ibishingwe. Abantu bose bubatse ku Mana, ubugingo bwabo babushora mu Mana, baba mu gihugu baba hanze yacu. Ibintu byose Imana bayigira iya mbere, ibindi bigirwa ibya kabiri. Uwo muntu hari aho bitubwiye ngo imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, ngo ariko ibyo byose byikubise kuri iyo nzu ngo ntibyagira icyo biyitwara. Ibyago, intambara, inzara, kwambara ubusa, kuba impunzi n'ibindi byose nizo mvura, niyo mivu, niyo miyaga. Ariko umuntu wubatse ku ijambo ry'Imana, niho twavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, ngo kandi muri bwo niho gukiranuka kw'Imana kuboneka. Umuntu wese akaga kose wabamwo n'ibindi wabamwo, ntukareke kwishingikiriza Imana, kuko iyo uvuye ku Mana uba upfuye. Ariko iyo umuntu yizeye, ukizera Imana, ibintu byose bizahinduka ubusa, ntabwo bizagutsinda. Ariko umupfapfa rero no mu banyamurenge ashobora kuba abapfapfa. Ahantu twigishije mu gitondo nababwiye abanzi b'agakiza bakomeye ni babiri. Imana izishaka ngo umuntu akizwe, Imana ntizishaka kwiyoberanya. Ndababwira ngo hano mu rusengero twoba dufite abantu badakijijwe, abanzi bagakiza bakomeye, kandi abantu baza bananirwa gutandukanya uwa mbere no kwinjirana kamere mu rusengero. Ukazuza kuririmbira kuri kamere, ukayicarana mu rusengero, ukongera ugasohoka. Kuko kamere iyo itarahinduka, Imana ntigira amarangamutima ngo ize kuguha ibyo udakwiriye. Nababwiye ukuntu Yesu yasanze hano abafarisayo bashikamye cyane mu bintu by'idini. Ndababwira ngo icya kabiri ni idini. Idini hari abantu baba mu rusengero baza bagira ngo barakijijwe kandi badakijijwe. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya. Icyo Imana yishimira cyane, icya mbere yuko yishima yuko dutashe muri gakondo yacu, izabanza yishime ko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niwo munezero w'Imana. Kandi abona abantu barya b'abanyabwenge bubatse inzu yabo ku rutare. Nababwiye korana bivuga heje, kuko nababwiye duhindura imitekerereze. Ubu ngubu dufite ubwenge tutigeze tugira mu bindi bihe byose. Tuzashika kiriya gihugu, tuzagihindura igitangaza, ariko tuzagihindure hariya muri buriya butaka bw'iwacu, duhindure no mu isi y'umwuka. Haleluya. Abapapa tuba abanyabwenge, abasore mu abanyabwenge, abamama mube abanyabwenge. Duhindure stile zose.
ndambwira abantu ngo ikintu kizambabaza nazaga mbabwira ngo igihugu cyo tuzakibona n'ubu ntangiye kuyibona ariko nkababwira ngo nzambabazwa n'imanza z'amatongo zizobera hari n'ukuri icyo kintu nicyo kizakimbabaza kuruta ibindi nzambabazwa no kuzobona abapasiteri batonze imbere y'ubutegetsi ngo ko baraburana amatongo yabo n'amapariseri ariko ibyo bintu man wamfasha ibyo bintu Imana ikatugirira neza ikadushitsa muri gakondo amaze abantu nibamara uzusanga abagabo n'abagore ndimwumva mwabapasiteri mwe ndimwumva ko ibyo bintu bikomeye uzusanga abantu batonze imbere y'abategetsi kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimugashira abapagani imanza zanyu iyo bazotonda imbere y'amatorero ngo baza bareba abapasiteri babizerwa babakize noneho ibyo bizababaza Imana kuko abantu bazakira uwo mutego ni abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo jewe nzambona dufite amapariseri ya kurunundu dufite yandi mu mikarati dufite yandi ariko nabwiye abantu ngo jewe ico gihe bazoza baburana nzoje inyagatete ndebe imisozi itarageze sinzaja irambo kwa Ruvugwa cyangwa handi ndebe umusozi utarigeze uturwa kandi ni impabura ngure nubake parcelle cyangwa nkodesha Rugagaza yaravuze sinabivuze kugira ngo mbasetse icyo ni ikindi nzantekereza ngumva ndababaye kandi n'Imana izatangara ivuga ati aba ni babandi basengeye iriya nibo batangiye ibingibi mbahaye igihugu nuko bigenze Muhisi Rugagaza yaravuze sinzi nimba hari abana n'abakwe n'abandi ariko mu byihanganire ni amakuru naje numvise si wabimbwiye ngo baramwoneshereje nienda bo kundondo bumenya kuturusha ba pasiteri wamare kumwoneshereza noneho umugore akabona ko bazamusuzugura kubera kwiha Imana mugore ngo ariko ngo akagasuzuguro ngo ugiye nanone ngo ukabiyama iyo umuntu yakoneshereje kurya nanje umuntu yigeze gushorera inka zijana mu murima wawe ndamwihorera inka zamaze ibigo ngo mwihorere inzara ntiyanyishe ariko umuntu yagambiriye kujana inka mu murima wawe kurya bayiteguye no kongera kugukomeretsa umutima Rugagaza ngo abwira madame amubwira ngo ese ndaja kugira akagakiza ndagafasha nihe mbanza kugashira mbanze nze gutongana nsubire nze ngatore aranga kurya hazaza ibibazo bifite icyo bishaka kukwaka kandi by'agaciro bifite agaciro kuko nabibabwiye umuntu wese utizera Imana ngo ayiringire ni umukozi cyangwa n'umwubatsi w'umupfapfa mu yandi magambo y'ikinyamurenge ni igifu mwamenyereye amasengesho mumenyera indirimbo mumenyera inyigisho
ariko ntimuzifate. Yesu aravuga ngo uriya mwubatsi w'umunyabwenge, ngo umuntu wese wumva aya magambo akayitaho ni umunyabwenge, ariko ngo uriya w'umupfapfa ngo nawe yarubatse inzu arayuzuza, ariko amaze kuyuzuza haza ibigeragezo, imvura iragwa, imivu iratemba, ngo iyo nzu ngo yaraguye, ngo kandi kubwo kwayo ngo kwabaye kubi. Uwo ni umuntu wese wabaye mu nzu y'Imana, ananirwa kwizera Imana, ananirwa kureka iby'Imana yanga ngo akore iby'Imana ikunda, kuko muri zimwe ntwaro zikomeye kandi zinaniye n'itorero uko ngenda mbibona, uretse abantu bageze ku musaraba, abantu bakijijwe, ni urukundo. Reka ndangirize kuri iryo jambo, urukundo. Kuko muri ariya magambo avuga ibihe by'imperuka, azavuga ukuntu urukundo rwa benshi ruzakora. Ndagira ngo mbwire iri teraniro, Imana imaze kuduha gakondo kandi igiye kuyiduha vuba cyane, ariko umutima wawe izosanga uri mu rukundo, kandi urukundo rwari muri Yesu Kristo rutagira umupaka, ukunda abantu bose ugakunda n'abanzi bawe. Ngicyo cya mbere Imana ikeneye mu minembwe no mu bibogobogo no mu rurambo n'ahandi hose. Imana ikeneye ikintu cyitwa urukundo, agape, urukundo ruba mu mutima w'Imana. Ab'Imana ishima, ikintu ngundi ruriya mugabo uko nagiye mubona nje ndi twabanye gutya, ariko ikintu namukundiye nuko yubahaga Imana kandi akayivuga buri mwana, kandi wareba ukuntu abikora ukabona afite Imana, afite n'urukundo. Nta mutima w'inzigo yari afite, nta mutima wo kugira nabi. Ariko twebwe ubu ngubu mu mutima wawe, ndarangije, mu mutima wawe urimo urukundo rukomoka ku Mana. Tidufite umwanya ngo tubabwire amoko y'inkundo, ariko reka tubabwire urukundo rwitwa agape. Uru rukundo nirwo rwonyine ruzarukiza umuntu imitego y'isi, nirwo ruzarutuma umuntu yubaka inzu ukayuzuza kandi igatsinda ibigeragezo. Urukundo rwitwa agape. Ikigira kabiri, kumenya kubabarira. Barambwira abantu iyo mpambwiriza, iyo numvise ngo hakuriya nkaya kutumba umugore wiwaga inani yakutumbaga, nza nsengera umupfakazi usizwe, ngasengera n'imfubyi asize. Kuko Bibiliya ndaho itubwira ngo umwanzi wawe napfa umwishime hejuru. Nta ruhusa dufite abo mu nzu y'Imana, nico gituma ku isi turi special. Nababwiye ukuntu mubembe muturanye yishe murumuna wanje, amusigisha abana 7, ariko nasenze Imana kuko nzi yuko nta muntu wakwica umuntu Imana itamutanze. Ndavuga ngo Mana ubabarire mukamba, abanyamibonda ko ndabona umubabarire kandi umuhe kuzihana, tuzabane mu bwami bw'Imana. Abantu benshi barambwira ngo iwe ntibabishobora. Bibiliya yivuga gute? Biravuga ngo musengere abanzi banyu. Abanzi bo tugomba kubagira, ariko mubasabire imbabazi, mubasengere, kuko iby'Imana yavuze nibyo bifite imbaraga. Kuko iyo umuntu kuva mu 2012 nafashe umwanzuro wo kugira enemy cyangwa zero enemy. Ninde wansobanurira iryo jambo? Kuba mu mutima wanje nta mwanzi mbikamo. Uhereye kuri uwo mwene Gatumba wanyiciye murumuna wanje yicana n'abaturage, uwo mukuramo, kuko umwanzi
iyo uwo mwanzi wawe umugize umwanzi, nta handi umubika ni mu mutima. Nta handi hazabikwa inzigo, nta handi hazabikwa. Umutima wawe ugira prison y'abantu. Nzambona n'icyatumye ziriya ntambara zigira ubukana bwinshi, nuko ababembe bazaga batwicira abantu, bugaca wabamaze bose mu ntekerezo, bugaca wakoze jenoside mu babembe, ukama wifuza ngo iyo bose bashira, ukibagirwa ko baremwe n'Imana, kandi ukibagirwa yuko Imana ari ica urubanza, ukanibagirwa yuko harimo bamwe niyenda badashimishijwe n'ibyabikorwa. Rero ico mbaheza n'igihe tuzashika muri gakondo yacu, vidura abantu bose bakure mu mutima wawe. Ikigira kabiri, umuntu wese wakugiriye nabi umubabarire. Nitwagenda muri gakondo yacu dufite uwo mutima, Imana izatubara nk'abanyabwenge. Ariko nitwagenda dufite ingeso za kamere n'ibindi byose, ntituzanezeza Imana. Twinjire muri gakondo dufite kwizera. Bari abantu batuzize, bari abantu bapfuye mu mwanya wacu, Imana twizere yuko yabajanye mu bwami bwayo. Ariko ico mbabwira nico, muri bimwe naza mbabwira by'ibibanza muzaza kuburana, reka mbabwire muzajanenyo urukundo. Hari iwacu ntiyakeneye kujanwa amadolari, ntiyakenewe kujanwa imodoka n'indege. Y'Imana ibibona ari nk'ibyatsi. Ariko umuntu uzajana yo kwizera, akagenda umutima we wuzuye urukundo n'imbabazi, uwo nguwo Imana izamwishimira kandi izamwita umwubatsi umunyabwenge. Imana ibahe umugisha.